kunabantu lebakhishwa uNkulunkulu empilweni yakho babexaba Yapha wena namuhla lenhlito yakho solinongobhela labantu laba. Yeah. Amen. Ngathi uNkulunkulu labantu ubakhiphela kuwe ngoba kune reason. Uyathi uma engineers adala libhange adala umnyango welibhange. Ebhange bekade kuthi la ikhathi kunendebo lekhona. Uma ungena la ibhange lo mnyango ufuna ukuthi ivulekele uphindze lo mnyango wena njani uthi kuvalekele uthule bandleni ngoba la ungena khona kunani kunenkinga kunetinto tethu letimile katendeli indzaba ukuthi sifuna phamba nebantu siye kudo kanti uNkulunkulu ubithe wena. Yeah. Thule bandleni uNkulunkulu ubithe wena kunjana nathi tipoko leti la iradi imali ebusuku nasilesabitha wena amakhothweni ngabe ujinile mntwana sisi inkinga yakho wasuke wena wafuna ukuhamba nemuntu lemalini ayikulayila khona lesipoko kanti lesipoko besibithe bani besibithe wena besibithe bani bathandekayo besingabhithi nendodza yakho besibithe wena uNkulunkulu ubithe umuntu akabithi iphathini wakhe kuphelile Yevoge washo khona